kao mali slušali priče o tome da je novac zlo, da je novac prljav, da ne raste na drveću, da se treba strašno pomučiti dok ga zarađujemo i kada ga zaradimo, da ne treba nikome da ga damo, da treba da ga čuvamo i štedimo za crne dane. Zdravo, ja sam Biljana, vaš mentor za srećne finansije i moj osnovni zadatak je da vas naučim kako pravilno da raspoređujete sa novcem, da u isto vreme uživate dok gradite sigurnu budućnost. Dakle, svaki kraj meseca da očekuješ isto. Nula na računu, prazan novčanik, možda si čak i u dugu. Ili si možda od onih ljudi koji štede, izdvajaju, stalno čekaju neke crne dane, i znaš da i jedan i drugi način ponašanja zapravo ima veze sa uverenjima koje nosiš od malena. To sve danas utiče na odluke koje mi donosimo vezano za novac. Ako se prepoznaješ, postoje provereni alati koje radi i upravo sam ti spremila jedan od njih i nalazi se u mom najnovijem YouTube videu. Ili na linku bio i tamo te čeka najnoviji video.